2. juna u konferencijskoj sali Kulturno-sportskog centra Zavidovića održana je promocija knjige Islamski nadgrobni spomenici na području Zavidovića, autora Jasmina Mehića. U pitanju je drugo djelo ovog autora, koji je svoj prvijenac genealoška istraživanja zavidovićkih prezimena objavio 2017. godine. Ideja je krenula, javila se 2015. godine, kada sam, utvrdivši da mi nemamo registar mezarja i da nemamo skice naših mezarja, odlučio da uradim nešto na tom polju. Svjedoci smo mnogih naših mezarja koja su uništena, uzorana, kosti razasute i smatrao sam da je potrebno da ja kao pojedinac uradim nešto na zaštiti našeg kulturnog nasljeđa i da evidentiram faktografski, znači da utvrdim činjenice o lokalitetima na kojima se nalaze mezari u Zavidovićima. Promotori knjige u Zavidovićima bili su istraživač i publicista Nihat Klinčević, stručni saradnik za orijentalno i nematerijalno nasljeđe u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona Kemal Nurkić, te profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Haris Dervišević, a moderator događaja bio je Najdan Starčević. Ova knjiga će nam svakako biti putokaz u kulturu sjećanja na naše pretke, a svakako i pokazatelj kako da se mi ophodimo prema sadašnjosti, kako bi što spremnije bili spremni za budućnost. Rekao sam i večeras, najbolji svjedok prošlosti je svakako pisana riječ, pisani dokumenat, pismo na nekom predmetu i ono najbolje svjedoči o postojanju bosanskog čovjeka na ovim prostorima. Autor je u svoju publikaciju predstavio istraživanje starih nišana i evidencije mezarja na prostoru Zavidovića. Osim poznavanja osnovnih vrsta nišana koje možemo sresti na području Bosne i Hercegovine, on posjeduje i znanje čitanja tariha na arapskom jeziku, što ga uvodi u red osoba koji se mogu baviti islamskom epigrafikom. U istraživanju je korišteno više metoda istraživanja, čime je obogaćena unutrašnja struktura rada. Radio sam desetine intervjua, obavio sam razgovore sa vrlo pametnim ljudima, našim mudrim ljudima koji su izvor znanja. Obavio sam razgovore s ljudima koji vrše iskop mezara, analizirao sam vrste tla, proveo sam jedno vrijeme sa kamenorezcem, da ga spomenem ovom prilikom, rahmetli Ferid Mujaković, gdje sam vidio koliko je težak to zanat da se izradi nadgrobni spomenik nišan. Koliko ja znam, jedino Hadžići uz Zavidoviće imaju monografiju posvećenu nišanima i mezaristanima koji su se nekada nalazili na tim općinama. Tako da vidimo da su raritetne. A zašto? Zato što je taj proces dugotraji i izuzetno i naporan, jer morate obići sve te lokalitete, pročitati tarihe, to je natpise na tim nišanima, prepoznati ih tipološki, da li su pripadali muškarcima, ženama, također prepoznati kojim su staležu pripadali, da li su tu bile kadije, da li su bili činovnici, birokrate, pisari, katibi i sve to tek dolazi nakon iščitanih literature posvećane nišanima. A uzgled, malo je onih koji su zaista voljni da uđu u taj uslojevit problem nišana u Bosni i Hercegovini. U uvodnom dijelu knjiga govori o formama nišana, njihovoj pojavi na području Bosne i Hercegovine, kao i nišanima Zavidovića. U drugom dijelu autor donosi pregled svih mezarja koja se nalaze u naseljenim mjestima Zavidovića. Date su skice i broj nišana, pa tako saznajemo da se na području Zavidovića mezarje nalaze na 335 lokacija. Kroz istraživanje došlo se do brojnih detalja koji su do sada bili nepoznati. Izlazak na teren je uvijek zanimljiv, opasan, uvijek utvrdite neke nove stvari. Tako sam ja u svom istraživanju o obilascima naših lokaliteta gdje se nalaze mezarja utvrdio različite tipove nišana, utvrdio postojanje stečaka u našim mezarima, dakle stećci koji se naša, reći ću, intelektualna ulema, islamski provenijenci često odriče. Međutim, ne možemo se odreći naših stečaka. Stećci su kulturno nasljeđe oko kojih se vrlo teško možemo posvađati i na mnoštvo lokaliteta nalaze se
tik ili u mezar nalaze se stećice. Osim toga, na lokalitetu Duboki potok u Brijegu, pored kamenih kugli i stećaka, pronašao sam stečkoliki nišan. To je nišan, prvi oblici nišana koji asociraju, dakle, koji su direktan prelaz sa stećaka na nišane. Dakle. Ova knjiga i ovo istraživanje utvrdilo je u konačnici da na području Zavidovića imamo i šehijske stare nišane, da imamo nišane uglednih osoba, esnafske nišane, da imamo derviške nišane, što je vrlo specifično jer se nigdje do sada nije u pisanim izvorima našlo da su postojale tekije i derviški redovi na ovom području. Izdavač knjige koja je iz štampe izašla u martu je javna ustanova Kulturno-sportski centar Zavidovići. Želeo bih da se zahvalim svom prijatelju Mirsadu Buljbašiću koji mi je radio dizajn i prijelom knjige i pomogao mi finansijski da izguram ovaj projekat. Osim toga, želio da se zahvalim Nusretu Mušću što je izradio skice. Želio bih da se zahvalim Dini Šabanoviću koji je radio dizajn korica, gospođi Mirele Aljić iz štamparije Offset, kao i poslanicima javne ustanove Kulturno-sportski centar Zavidović na čelu sa direktorom Sanelom Elmanovićem koji su stali iza ove knjige, odnosno bili su izdavači. Želio bih također da se zahvalim svojim promotorima, recenzentima Nihadu Klinčeviću i Kemalu Nurkiću, kao i profesoru Harsu Derviševiću. Osim toga, želio bih da se zahvalim i da kažem da sam obratio se našem gradu za podršku ovom projektu i gradonačelnik me je primio, obavili smo razgovor i pomogao mi je u jednom dijelu štampanja, finansijski u jednom dijelu štampanja ove knjige. S ovom knjigom Zavidovići su postali bogatiji za još jedno djelo koje vrlo detaljno obrađuje i povezuje i prošlost i sadašnjost ovog prostora. Knjiga će biti od koristi akademskoj zajednici, budućim istraživačima i autorima koji će mnogo lakše nastaviti potragu prema zagubljenim tragovima naše prošlosti.